Keronia long Congress Racharia song atum kachi song asai kiding. Thongnok Bay College along Students Union Arpukimi Kipek Pondet Pen Annual Freshers Mitamai Kiding. Abirta adang kachi thang plup Harry Potter lamar jana long kachi parjana bangphu Michael Gambon arong chewoi tanglu. Karbianglong life Adap Abirta ton pen arjupanik tha. Non malom Karbianglong arlo Karbianglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Ronghang Kichari bomahut kuti pharo isi kicho panglima puthak kedam tang chitini phaing kore sir kebarni Congress Rachari asong atume hin pen Kheroni Mondo Congress asai hemalong kachi song asai kiding. Chief Minister Special Package pen nangkipali kuti pharo isi atangka kicho panglima puthak Pinanganani pen Karbianglong arlo kaprek adimalong pen Congress Rachari asong atum kachi song la pen bangso puthak CBI inquiry padovek nang jipu kehang padopon Bangso kachi song pen pachiton lun si West Karbianglong Kheroni Mondo Congress asai hemalong tame penangan Congress asong aphan ki kroyarat la pen West Karbianglong Youth Congress atum pen chilangsi ingtang kring pen kachi song padopon Labangso kachi song ajay megalong Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Amipi Kikai asai dengpon Bangso asai ki deng ahut EPCC Kongchon Bang Apurba Bhattacharya West Karbianglong District Congress Committee Amaipu Singh Teron All Assam Youth Congress Working President Poristo Roy West Karbianglong Youth Congress Committee Amaipu Agostini Hi West Karbianglong District Mohila Congress Committee Amaipi Karing Phangchopi Ben Kedang Lok ke Ongdong Atum Chitong Dun Karbianglong Thomas Council Alang libo pen Samson Singh ti pen Singh Terang SPM ala tumko Karbianglong Thomas Council ase Karbianglong ane Torkasa Nikil Hismo asul Tuman district hana sunhut hana tu council busi dulu jila lo nona bangke alang lipilo kibi MS Karbianglong Thomas Council Aru ketaman teglong nili teglong hal kurang dari bang cekan udah kurang dari kena hal petrol pump ta Karbianglong Autonomous Council MS Karbianglong Autonomous Service Center gulong cekan bang cekan ho सब हे को नॉन बांगे निपु हला जे प्राइम मिनिस्टर किसान सबना योजना बांग असो बांके उंगलों हला एमएस एकने कार्बिनो थॉमस काउंसिल गोसोल सी काउंसिल के काम बनाई गोसोल काउंसिल के काम बना गोसोल सी लाकी इंडस्ट्री को Gasi laso bangke choke alang li spostikoran tu kinai ani sida puel clear dak nai laso tangka lak kuti proxy lan lakri ke thamra suri ke thamra tangka ahok pattern ma sansi gitima ma phasi laso kamuni tamen latu aru kiduk kisan bunode akane saikati ki bunuto saikati ke tum ma saikati ki phasi na amuni panchima lakhe tuma tak bena pati aro alang Kedam tang pharokre sirke pra phoke brahini aningkan Ru Samson Singh ingtira pen khor sing terang alang litum ahin pen 6 dola district Kimrang Pono Bonta piniani anabangke kosonse farm kapinchong de lopusi APCC Kongchon Bang Apurba Bhattacharya pen ningje pon It is very shameful 1952 Prothom Samsung Ingti Dangoria Aro Amar late Khorsing Ingti Dangoria Khorsing Terang Dangoria Neptittot Karbi Along Autonomous Council গঠন হৈছিল 6 শিডিউলৰ আধাৰত প্ৰথমটো অনুষ্ঠান কাৰ্বি পাহাৰৰ উন্নতি আৰু উন্নয়ন তেতিয়া এখন জিলাই আছে সেই জিলাখন এতিয়া এটা ফাৰ্মলৈ পৰিণত হৈ গ'ল প্ৰধান তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ এমপি বল্লভ লোচন দাসে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কিষাণ সম্পদ যোজনা আঁচনি ক'ত কেনেকৈ আবণ্টন দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰা কোনে কি ধৰণৰ ৰাজ সাহায্য পাইছে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইটোতো কংগ্ৰেছে দিয়া নাই চৰকাৰ বিজেপিৰ প্ৰশ্নকৰ্তা বিজেপিৰ আমি কেৱল আঙুলিয়াই দিছোঁ যে ইছকা ভি জবাব দিওঁ ইয়াতকে লাজ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা থাকিব পাৰেনে যে মহান কাৰ্বি পুৰুষসকলে
কাৰ্বি আলঙৰ উন্নতি আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে যি কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন কৰিছিল তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই ইয়াক এতিয়া এটা ফাৰ্মলৈ পৰিণত কৰি দিলে। খেৰনি পেন মহান্তিৰণ কাৰ্বি আংলং লাইভ। Thongnok Bay College Students Union Akimi Arpula Pen Thongnok Bay College Principal Atum Pen Chirap Cheto Ponsi Ingdeng Thongke Prasir Kep Annual Freshers Social Meet Mission Me at Pen Talon Pon Thongnok Bay College along Aningkan Wangason Thak Thak Si College Students Union Arpuke Pek Pon Ason Si Pining Aningkan Surihini Ra Inkora Ge Thom Pen Surihini Ra Inkora Plia Parman Thongnok Bay College Students Union Amaipu Arpukimi Samson Crow Dunmai Pu Vishal Rong Pila Pen Chunbang Porom Phangcho Pen Kechenglok Thongnok Bay College Students Union Arpukedo Papleng Ponsi Kecheng Sia Sai Kedeng Ponlo Bangso Phi Ingdeng Thongke Brasir Kep Annual Freshers Social Meet Mission Pen Talon Ponsi Non College along Aronatang Kedo An Students Atum RD and Pon Popusi Thongnok Bay College Students Union Akimi Arpukedo Atumahin Pen Chuning Ripon Nilitum Penang 2023-24 Sengkana Phan Nilitum Thongnok Bay College Student Union along Nilitum Phan Bangso College Penang Vai Ponlo La Penti Nilitum Phan 26 Arni to me head 26 Arni Nilitum Han Utiking and Pierlo La Pen so Utiking Deng that Penilitum Kecheng Bonji Nilitum are two Ben Siklem Ponpo are Puateng La Pente Arona Teng Nilitum Klep Ponpo to me head Thongnok Bay College along nilitum union arpu otiking nilitum hanang denget lo lapente pinili thoda bangke nilitum general freshers meet pini da bipon lo lapen laso ke bipon lo bangke nilitum principal pen chenglong vice principal pen chenglong lapen department HOD pen chenglong nilitum chirap cheto pen bangso freshers meet bang nilitum pachun pon lo Dong ka pen sem sing inti Karbi Anglong Live. The first novel, Harry Potter and the Philosopher's Stone po a film ningkan parokre sirkebra troxi aningkan wo signify inkora trogani release date pen pirthe adang chethang plup anpinlo la solong che parjana bangphu Harry Potter mate Michael Gambon Dumbledore bangso pirthe pen che osi ha sining hemreng melong an dam tanglo la son si Harry Potter mate Michael Gambon alangli pirthe ke dohut Pinangan a film shooting ponsi piklang ponlo Kiram tang parokre sirkebra troxi aningkan a hut pen Harry Potter pu a film pen chengsi The Lord of the Rings The King's Speech Layer Cake Open Range la pen The Thieves pu an alangli shooting ponlo Actor Michael Gambon Dumbledore alangli English alamarjana long pen ka shooting ke theknai la pen ke misena bang phulo Gambon alangli amahang ke theklake parukre sirkebra plikep aningkan Ireland alongsi amahang thekponlo Michael Gambon alangli film anat ke chengsi ka shooting je aphan hired by Lawrence Oliver along dunsi National Theatre ke chengsi production Hamlet along dunlo Lapen alangli for BAFTA award Gambon ta ningkan parukre sirkebra troxirkebra nerkep aningkan hud dunsi album Dumbledore The First Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone a film along pen pirthe adang chethang plup abang phulo Harry Potter mate Michael Gambon Dumbledore alangli bangso pirthe pen kache otekang ke pinangan kan hok the dung lo pusi pinangan English film along shooting bang phu JK Rowling Richard Harris atum pen ningje ponrinti Harry Potter mate Michael Gambon Dumbledore alangli bangso pirthe pen kache otekang lake artaningkan trokner ke brahini an choksi bangso pirthe pen chewoi juilo International Desk Report Karbi Anglong Live Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi Abirta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji Ni hamato itu lapangka doai kan dia koke itu langkin no aja-aja doai doktor ta lang lo pota ikom ini la kati thera ba ni salong thelong lo amor jiwan ku lapangka doai se long kan lang ku an ku ki doai ni long an ban lo la kan ni an lo itu kan ang thek
Kalau lagi kecil keturun tak tu kalian kompom loh. Klardak pen kachini jiapan troxy phaiwe hini trop pho phaiwe troxy nerkapalong humri ignon Karbi Anglong district atogano ahawaralong anta dengia keso ki umplup ajok ke ongdong atum kaphere nang dokoklo bangso dengi pen ajok ke ongdong atum apran kedam nang stami dolo Bonta bangso dengi pen ke jokelong ji aphan non pu anta thangnara sai ki dengpon avidetsi thekpon longlo Bangso jokedam tang chitini phaing kore sirkebarni Assam Jatiyabadi Yuwa Chhatra Paritsamati AJYCP Karbi Anglong District Committee atum ben pherangkia mai padupon Pherangkia mai long non malom Karbi Anglong alo Jesemet Bokajan subdivision angkang malom anta dengia ke sokang nang pon bom pen jok Bokajan along anta non an dengia ke sopen bang phomate bang trok an apran dam tanglo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Medical EM Lahaya Puthak RD Pira Prabjin pen saikideng ji phan sodak pen chuning rilo lapenan parta Medical and Health Director Dr. Atum lapen BG dowai ki joy ke pen kelong joy ke nang ji pusi AJYCP Central Executive Claim Bank Jitu Phukon pen ningje pon ডেংগুই মহামাৰী ৰূপ সৃষ্টি কৰিছে এই সময়ত আমি লক্ষ্য কৰিছো যে এই বোকাজান বৃহত্তৰ অঞ্চলটো তথা কাৰ্বি আংলঙত ডেংগুই মহামাৰী ৰূপ লোৱাৰ সময়ত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা বিৰাগম বিভাগ আছে এই বিভাগটো এতিয়া নিবিকাৰ বুলি আমাৰ উপলব্ধি হৈছে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ইএম কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় সূৰ্য ৰংফাৰ দেৱক আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছো যে তেখেতে এতিয়া এই মহামাৰীৰ সময়ত তেখেতে যি উদ্যোগ ল'ব লাগিছিলে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিছিলে ৰাইজক এই মহামাৰীৰ পৰা বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগিছিলে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি তেখেতে নিমিত্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী উত্থাপন কৰিছো আমি ক'ব বিচাৰিছো যে ডিফুত যেতিয়া মহামাৰীৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হৈছিলে ডেংগুই যেতিয়া এই জিলাখন অন্যান্য প্ৰান্তলৈ যেতিয়া ডেংগু বিয়পিব বুলি তেওঁলোকে গম পাইছিলে বা গম অৱগত হয় নে নহয় নাজানো তেতিয়াহ'লে বোকাজনে হওক বা হাৰুৱাঘাটে হওক বা বকলীয়া হওক এই অন্যান্য জেগাবোৰত তেখেতলোকে কি সজাগতা সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু আটাইতকৈ আশ্চৰ্য বিষয় যে আমি বোকাজনৰ পৰা আমি দেখিছো যে আমি বোকাজনক ওচৰতে আমাৰ এখন 30 ৰুৱেল বেডৰ হস্পিটেল এখন আছে চিকিৎসালয় এখন আছে এই চিকিৎসালয়খনত এতিয়া ডেংগু টেষ্ট কৰিবলৈ যোৱা তাত যিটো ডেংগু টেষ্টৰ কাৰণে পিপি কিট লাগে সেই পিপি কিট এতিয়া নাই বুলি স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে আমাক জনাইছে আমি আচৰিত হৈছো যে স্বাস্থ্য খণ্ডটোত অসমৰ ডক্টৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসম আজি স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ৰাজ্যতকৈ আগুৱাই গৈছে কিন্তু এতিয়া এই ডেংগু ৰোগত এই জিলাখনত যি মানুহৰ মৃত্যু হৈছে অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ এই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এজন সতীৰ্থ যোৱা শনিবাৰে মৃত্যু হ'ল ডিমাপুৰত Bokajan benanantirang Karbi Anglong Live Pini Adap Abirta ke Lapuan si kang ton poniklo